Et ker you mojenel Ouzbékistan, emañ enora youena. Et gwelet vaou burzudus bro Kirghizistan, emañ servan a Jero. Dispartiet eo c'hoarierien pepski pail var entarzeiz. 6 devez o deus evit diskouez o baregez a mont dreist ezamant chou o bu espemdes. Trechi var emproadennou, a roiotu deo da c'hounit an eizloden deus davenou KPS a l'erkivrinus marc'helo pepski pail en emat kavout. Peget. E kreiz a zia. Ran unan, on oa lezet enora mon e barz moug eo pechagor, evit e ramproadenn genta. Iro garieu gambr ketan, bouzo l'air bras, met iro garieu, maret tremen a krapat dre sur l'air zo striz. A zeo enchet en me ez chemen se netche desdeng bout il l'airieu zo reglos. On se edmeus mon eut founapl a spi boué ne bas de hetche rebel. Tu mets en diabar, un gavedon en d'un valigen, où est trop yeux une tame jabé le signifié, où est l'onnet pendra benegaral, où est chuchen pel quoi, à boué roues flair memestra où est hariu. Bon, kendal redmus, tame gelse. Hag a greiz tout, e klevant mouer riwal, il a rut, tcherrut beut hag un drivet kambre, anon vo kave genor ou alc'hwez. Klas kant tre de kambre, aze emañ alc'hwez an deiz. Tu barbe. Pas meus Juliette peut traouer, oh, logotal, regoko quoi. Leurs sentiments de puce, en ur salotte dorté, aux deux sœurs sortent doudoun ge bleu quoi. Waouh. Coucou. Bon, fort maintenant j'ai une dalle, sans cette nouvelle en mitra. Madame Zon, j'ai l'antenne tamit, je mestra. C'est pas calme. Da hen gavi adrin à l'andour. Ah, c'est tu. On est pépés menos. Bah, nous enquête. Ça tu on est là, hag a en traum ez eus ar pont. Eta va, hag e kemeran ma amzer. D'ailleurs enquête de stu. On a on rag en nuelder. Bah wepel, bah ouais on krenard d'amzon, j'aime en a on zé. Pas one bet gant mazud en bro Auvergne, PR Pyrénéou, Drestol, moi d'isolé dans rasé par on oabet da bignad Beneyou et Saint-Lary da square à gazé one bet tapet ber neuse da webabet dam vend da jom em richen tawar vite don aben da bignad gant arméné azoken en tolkenta ou en kedue da ben rag a on moi rag kwea ben afit. Ah neuse la commerzel. Vas-y.
Arpon. Ket ur pont boutin. Raze. C'est l'ando d'ara baza ken eiz evit an ol dut. Met aze. Fiva. Adot. Diez e din da veza tost ouz lec'h hag a zo tawar eus an donder... Bravo ar skeden, hein? Ouais. Ah Ouais, bravo. Gant avel a tout. Ouais, de bois en temps mavel, ouais. De ouzon, ouais, vrancier l'entraou. Voilà. Ouah. Ah. Ouais. Ouais, croire, vous avez raison, poste. Ok. Allez. La base. Allez, aidons. Sternia di a barz ma c'horf là, gazi, dieze allons, un osé classe quand zel dirag. Ouais, azé pas fi, ouais, adé, ben. Ne ket farsus, hein. Roarzin a ran, mais... Pugur meus aon evidout. Ouais. En mo? Ouais. Ma doueta. Oui. Gelout a ran lavar evit urvej, sa doueta. Oui, la meuse en aze me ravech. Ya. Ouais. Madreta. Allez, c'est le direct. Allez. Rigolette vers Gouloru. Heureusement, Noé, ur sort laser, avait disquez dagne une drabenek, quoi, peut dire. Arler bou krapet, tchemen, en d'invaligen, elle sait hep, tocht, enfin, bouetchuka la roula, ur sort, agoué, elle sait quoi. Bon, kavedor laser, kavedor gololier, peu travaux à bar, ouf. Bon, spimeux, c'est 10 ben un travaux. Kavedmus. Kavedmus en alavé. Derrière tribu de jeunes. Deux de Aben et Nora, qu'on est remproiden Genta. Genta, on doit les être servan qu'on a revu galer, baganien kuk moinuk. Kaz an azen, ganit, ganinen, man e relesket moun, ken gant an azen kerz betek ar banien. Goude moa gwelet ar vu gale, e oan kolet davat, refromus evidon, c'harmat pegur ur mab meus, goude mestronia an azen, hag oa un tampeng kalet, me meustra, kemeret meus barnon. Deus ganin? Allez, tchou tchou. Que? Ok. Que? Ah, thank you so much. Que? Oula, gustadik, oula. Servan on, pemblo a tregon on, et plougastel ema on o chom. Opalo.
Diwal. Laborataran e skolaj penarbet e relek erion. AESH on. Madoueta. Daou zo oa gret ma sonj ganin des skibrizonek e stumdi l'an dernier. Allez, que. Oh, tes omoutiques. Oh, Celta. Pawez. Made. Alors, sais-tu. Alors, dibab unan epken et touez ar binviou a zougen da azen a kendar da unan gandaent. 10 minuten peus bremañ evit kavout da alrouez. 10 minuten. Da ziba bedeuz e tre ur bal, un lados vor hag un detekter ez objedoù. Petrae. Donc, P. Andrae. Alors, Petrae. Petrae. P. Ur benvek électronique. P. Un adosvor. P. Ur bal. Donc, caméra en andraze. Hein? Sonj a la reine e oa ret kavout un dra da la varede en douar kentor. Gret meus ma sonj dibab en objet pouelek evit l'air egise. 10 minuten. Non, hop. Ah. Allez, Gostelina, je suis là. Andy, ça zogret. Allez. Quel en écoute bête, hein? Waouh. Ouais. Des Geberma de Kyrgyzstan, Ouais, Jérôme. c'est chouette. Ouais. Wow. Oh. Ah, Keer mer bit. Va dara, musée. Ah. Yeah. C'est Ah. L'orenon nos qui gredon rasé évidemment. Bon, on va à Marcus. Les narines varlées, la gueule, modèle, vous direz. Wow. Bon, voilà. Allez. Neuilly. Ah. Peta a Hortoz a Hornon. Gav et Nech en tour à gazé et ouais à Neuilly. En tour on demande à Bzonch mais non qui d'art cyrillique donc ça que ce sera à Drin. Ah yo et Burana emes davon brema Neuilly. Burana eo ar pez a jom eus kergoz balasagoun. Un ean evit ar c'haravanennou va rent ar zeiz. An tour eo unan eus savadurioù kosa kreiz a zia. Aze ma on est ruet et tour Burana.
l'air siouléo. Jérôme on poarbloa dahugen on kelener historgeo skolaj di wan a relek. Desket meus breonek ben edi wan krezen stumanur kelen dek vloaso manefaz yanket. Mezo youena, naoble a tregon a meus, gant adon e djenet a chomaran enalre, disket meus breonek gat meuzad a ger skol ieue e djenet. Ba ribl a len, e kavi paout a c'hanval. A gaso a c'hanout war an en mat. Mezo kentor le naijin, dom sonj kalonek dre vras, mais pas kemen seget un dut re intamet lentigon. Regardez meus an sentiment da vez ar evel en diad a John servouge o genta ar fin genta. Delez a dont da gavoudou man, ma zonj den. Neuhe. Peta newe. Ah. Ar gwelet va ouspen. Ah. Ma zonj den me fe un dra benak d'ober, neuze balbaz burana. Neuhe. Gwen emesk ar men gris. Gwen emesk ar men gris. Dao beulvan bin, skler, a lufr a glaske. 11 minutes peus evit kaout alfe an dei. 11 minutes, ok. Ur balbas eo ur men ki zelet warnan pen un den. Ervezen goun kreiz a zia, emañ ennan ene un endat chomet evit gwarezi e ziskenidi. Ne kezek un ebeut neus nemet un an skler a ze. Ouais, nek gwal skler. A ze zeus un an bin. Ah, parler yin da weloda. Agleiden, neuze. Main. Zo luvrus. Ah. Unez ne bakit. Das ist okay. Ouais. Neuze. Allez. Ar neuze a ze oan deuet a ben da kaout. Dreze gwez. Oui, oui. Ep trucha. Non, a ze meus ket truchet non. Ah. Non. Deuet e a ben Jérôme, gant e amproaden. Et dans la benne da kaout servan neuze. A navez a ran servan a bawe ur bloa hanter hag a zeblantet dit bez a plach digor espere de mous c'hoarzus. Stol e ouien ne oa quasi beajet morse hag e sonjedin ne oa un dravad evitid avon d'ober sort abadennou evit mont meiz de penaos e zonen ezamanchou. Classe 40, un drap benak, un l'air benak. Ni en avait un kemad à l'air. Pegen brawe.
Presque en avel. Madouetta. Très classe quand nous on quitte. Nous on quitte. Évitant non pro adenze et on collet davat. A fait préderia. Petraise. Petraise. Je peux minuten. Nous on quitte. La pétraille mon clasque. Martésium. Hop là. Martésier Bondra. Oh non. Pétré. Ah non. Nitra. Non. Martésie de Sundra. N'est qu'elles étant bêtes. Bon, pas de la stèse. Neke deux da ben servan gant e c'hamproaden. Songez justu, collet de peu servan, penozober, goudé, évite ad kavout Jérôme, ep en alroué, déjà. Ma ne oa ket ne servije da nitra. Eus ket di babet a per ben vegman. Neke deux da ben servan gant e c'hamproaden genta. Al c'hwez ebet evit tirio. Di pitet braz e oan, da gol an alrouez. Hag oa diez din mont varro goudé. Ne ket dechu an afer. Vedanga? Ma? Hallo? Enora? Ja. Emaout dirag mausoleon Amir Temur. E lec'h me obet beziet an impalaer. Ouz ar voger evel inskrivadurioù mosaik. Gant lizerennou ar skritur koufik. Kas din tro idigez ar pez o skrivet din d'an ar volstoen. Waouh. Troidigez ar pez zo beskrivet dindian ar volz. Chetu. Les pesardini. Amat. Damzan je... Ouh, bochatrao zo besk... Ok, discroget neus. Mat. Bochatrao zo skrivet en arabek me gakenañ ne zon eret krogañ. Hagen tu deo, den tu klei mohet. Bon, ben, yan de glar fort penaud, je peux durer arabek. Salam alaikum. Do you speak English? Yes, a little bit. Yeah? Yeah. Do you know what is written around? If you want to read these words, if you know Arabic language, it starts from here, you see? Can you read me the words and tell me what they mean? I cannot read the Arabic Really? language, sorry. Ah. Do you know if I can find something who can tell me exactly what is written? Do you have a chat GPT?
I don't have, but maybe we can try. Oh, okay, what's written? Do you think we could translate this in English? Okay, I try to do this for you. You can see. Mat. Onze scriturio kufik door an valies. Onze trouve skrivet choran. Onze enomesk reev so hag penoz lare rendrase hag lid ma peus ran doué, zo an vet Allah en man. So words to say that Allah is great and that. Ba yant de skriv neuzen ur per zo signifi. Aze ur per meus kaset et Allah zo bras, Mohamed zo e prophète. Nek e prophète ur Jerry Brandek e lanket edañ. Oh, a respond made. Gav registan ping gant an tri ugen pazen agas da benuelan ur minaret et tudeo madrasa ologbeg. Aze e kavi ur golo lizer a zigori var ar blason. Ah, metchedan al c'hwe, n'am prouene. Da bet erreur vitin et tapid asar a mon ari warzu a Nanternoz o liangrik ur steren. Ok, arrêter, so duce. Eus e a Nanternoz vo duce. Redegortoz un noz, vraiment. Respond-man neus me raset bet hag ur registan. Ouen che dir ortoz ur seurt l'air, quoi. Hag pas yeux zo bras, quoi. Et ur seurt rando man e yaou. Arrive dom. Tire da pla. Ur gwelet va oe brao abominable. Kavet meus. A vod. Ça m'arconde. Salade. Yant deus ichen. Krapat dur minaret ged penoz pas yaou LC, ou en tameus diez, ged diri ou LC, mais bentolfag dichen, ba ouet je destagen. Madrasa un tigre, vo un en dal. Ar vadrasa alaouret kemendal. Dibab da vadrasa hepmal, hag ur radran hiol vo da bal, a rabat treuzi do an inifal. Enora a Iouena o deus kavet pepinior ran eus o dave nou GPS petegen. Jérôme en deus kavet taeran, met degenei les servan de deus inie betroas.